Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe banywanyi bivanye naho buri umwe aherereye mwese mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atoto yabarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 8 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu gisese kirebana nagezweho ku mutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Muri amakuru turaza kwibanda cyane mu minembwe no mu nkengero zaho AFDN bimaze gukora igikorwa kidasanzwe biro bikaba bibaye nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi igaragara muri ibi bice. Ni ukuva ku munsi wo kuwa gatatu w'indwi nibwo bizagiye bigaragara ko aha habaye ikibuga cy'imirwano mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na technique de ratissage ndetse na barrage mobile. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na tactique de guerre inverse ndetse na APF indirecte. Turababwira iriko biragenda bera ku musozi wahitwa Murunde, ahitwa Centre ya Rugezi, ahitwa Korodoro do Gisiro ugana Minembwe. Turaza kandi kubabwira bijyanye n'ibikoresho bikomeye. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeye ya Colonel Deo Ndayikeza wakoze operation zidasanzwe. Turaza kandi kurebera hamwe ibyakozwe na Lieutenant Colonel Musafiri Jean Marie wa FRDC ndetse na Major Basabose Alexis ukoze bidasanzwe. Turaza rero kubabwira ibijyanye na operation zikomeye ziriko ziragenda zitegurwa. Turaza kandi kwinjira mu bice bitandukanye tubabwira uko abaturage batangaza ibyo babonye. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'ibiri kubera i Doha, turebe impamvu zasarambwe zititabiriye ibiganiro bya Doha. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibyatangajwe na Maxime Pepevo, uyu rero akaba ari minisitiri w'intebe wungirije w'Ububiligi, akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wagaragaje ndetse atangira no kugaragaza ibigiye kuba nyuma yo kwizasarambwe zinangiye zikanga kubahiriza ibyo zasabwe. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na massacre en grand ingéré, turebe uko bihagaze ndetse n'uko ibiri kugenda bivugwa mu bice bitandukanye by'umwihariko ahitwa Kinyandonyi, ahitwa Bukomo ndetse na Bambo. Turebe ibizwi nka execution sommaire iri kugaragara ahangaha bishingiye ku buhamya bukomeye butangwa n'abaturage ndetse na société civile. Turaza kandi kubabwira ibijyanye naho Commissariat en droit turebe uko bihagaze, turebe ibyatangajwe na Vocatoye umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu, aho yagaragaje ibiri kubera irucuru ndetse no mu bice bitandukanye birimo population civile de Froid de Ribere nk'uko bigaragara. Turaza rero kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bitegurwa n'abanyapolitiki, abadiplomate ndetse no ku ruhande rwa gisirikare. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na défense régiment, turerebera hamwe kandi bijyanye na compagnie de désinformation accrochées par l'ennemi de rape. Turebe uko bihagaze. Turaza kandi no kubabwira ibikomeye kugenda bitegurwa na JT ndetse nuko biri kugenda bikorwa. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na coopérative pour le développement du Congo, umutwe wavutse uvuga ko ugamije ubuterambere Codeco ukomeje kugenda uko ibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Turaza kandi no kwinjira mu bihugu bikomeye turebe ibyo bari kugenda bategura kuri leta iharanira demokarasi ya Congo. Turebe bamwe bijyanye na diplomatie préventive uko ihagaze, turebe ibijyanye n'amasezerano y'u Rwanda n'i Nairobi ndetse no gusubukura ibikorwa biteganyijwe by'ibi biganiro byari byaratangiye. Mu makuru akomakomeye arebana n'ibiganiro nabwo turaza kwinjira ku nkuru zikomeye by'umwihariko ziri guturuka i Kinshasa bijyanye na conference internationale sur la région des Grands Lacs. Turebe uko bihagaze, tubabwira amakuru akomeye ajyanye na militarisme ariko aragenda yibonekeza ajyanye n'ibiganiro. Turaza kandi kubihuza na diplomatie provocative, turebe uko bimeze en condition préalable. Turebe uko bihagaze banywanyi muze tubane kuri page ikomeye, turebe ibijyanye na inclusive. Benshi bavuga ko bizamaze kuba bizahagarara bikaba byamaze gutera diplomatie de crise nkuko bigaragara kuri page zikomeye maneke de violence politique nkuko rero mu binyamakuru bikomeye byandika ku nkuru
bakomeza irebana na politike ku ruhando mpuzamahanga bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi byose rero ni ibijyanye n'ibyibonekeza benshi bise mesure de confiance zo kongera kugarura icyizere mu baturage cy'uko babona umutekano. Reka turamvura inkuru yacu ngo usabubane natwe, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru. Reka duhere iminembwe abere operasiyo ikomeye. Inkuru yacu reka tuyihere ku wa gatatu ku igenekerezo rya 6 Myandagaro 2025 nibwo ibikorwa bya gisirikare byasubukuwe mu buryo bukomeye mu misozi miremire y'umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro ry'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo zagabye ibitero bikomeye mu bice bitandukanye bisanzwe bigenzurwa na twirwanaho ndetse n'iza Sarambwe mu bice bitandukanye. Amakuru tugera avuga ko mu bice by'ahitwa Marunda, ahitwa Rugezi, ahitwa Gasiro, Kabanju ndetse no mu nkengero za Minembwe habiri urugamba rukomeye cyane. Ibitero byo mu bice bya Murundi byatangiye mu rukerera ku isi ya saa 11 z'igitondo bihagarariwe na unité spéciale za FRDC na FDNB zaturutse mu birindiro biri ahitwa Kipupu bifashijwemo n'ibikoresho bihambaye babashe gukora ibikorwa bidasanzwe. Ibitero bikaba rero bizaragaragayemo urugamba rukomeye aho twirwaneho n'izasarambwe barwanya inkundura bituma abarwanyi benshi bizasarambwe basubira inyuma nk'uko amakuru atugeraho kuri ubu bivuga. Muri Rugezi muri teritwari ya Fizi biravuga ko ibirwano yatangiye nyuma ya saa 6 ndetse iza gukomeza kugeza no mu rukerera rw'uyu munsi, ubwo ibindi bice by'ingabo za leta bagenzuraga babizagura bigize inyuma izasarambwe ecoles nyinshi. Izi ecoles zirimo batayo z'ingabo za FDNB, FRDC n'abandi bafatanya ibikorwa bagiye bakoresha imbunda ndende arme lourde nka za machine gun. Bikaba rero bigaragara ko hari iyagaragayemo yitwa obuzieri, mortieri 120 mm ndetse n'imbunda zoroshye arme regard zirimo AK-47, PKM, FN, MAG, PR, PK n'izindi zitandukanye. Biravuga ko ingabo z'Urundi zagize uruhare rukomeye muri iyi mirwano cyane cyane mu gace ka Rugezi aho zakoze operation militaire yiswe operation yo gufungwa inzira. Iyi rero akaba ari operation ifite intego yo gufunga inzira nyirizina zose zinyuzwamo ibikoresho n'izasarambwe ndetse na twirwaneho. Ibyatumye FDN bikoresha uburyo bugezweho mu ntambara burimo tactique de ratissage n'operation yo gukurikirana ahantu hose hatanzwe amakuru y'uko abarwanyi bihishe, hagakoreshwa drone za gisirikare n'ibikoresho by'itumanaho rihanitse. Uko rero bigaragara iyi tekinike ikaba yarifashijwe mu gusaka buri hantu hose bivugwa ko hari amakuru yuko hari abarwanyi. Hari kandi barrage mobile FDNB mu magera akomeye yashyizeho za barriere zitazwi checkpoint ahantu henshi nk'imihanda yerekeza imurenge harimo n'imihoro ijya iminembwe kugira ngo babuze abarwanyi bizasarambwe kubona renforcement cyangwa se logistique supply. Ibiro bikaba byaratumye imihanda nk'umuhanda uva Gisaro werekeza Kabanju utakiri nyabagendwa, umuhanda witwa Kipupu werekeza Mirunda nawo wamaze gufungwa, umuhanda uva Rugezi werekeza Rurenge nawo nuko. Bikaba rero bivuga ko ifungwa ry'ibi bice byamaze kuba rero bizakorwa, aho rero bavuga ko bakoze ferme des corridors logistiques zakoreshwaga n'izasarambwe. Biravuga ko technique de guerre inverse FDNB yayikoresheje aho yafashe ingamba zidasanzwe zo kurwanya izasarambwe bakoresheje uburyo bwo kugaba ibitero byose no kwisha hit and run mu birindiro by'abarwanyi, hanyuma bagasubira mu bice baje baturukamo. Ibiro bikaba byaratumye izasarambwe na twirwaneho bava mu bice bari basanzwe bagenzura, bakaba rero barimo kwerekeza mu misozi yitwa Masango nk'uko amakuru tugira bigaragaza. Hari kandi cyakozwe kizwi nka AP enfin indirect. FDNB n'ingabo za FARDC bakoresheje uburyo bwo gutera amasasu kure hifashishwe mortieri, obasieri ndetse n'imbunda ziremereye zashyizwe mu misozi miremire kugira ngo zibashe kwibasira bikomeye ibirindiro bikomeye by'izasarambwe. Ibikorwa rero byaranzwe no gutera amashells agera kuri 200. Bikaba ari ibyagaragaye umunsi umwe bigakurikirwa n'imbunda zikomeye zirimo 14.5 mm ndetse na 12.7 mm zashyizwe mu bice bitandukanye. FDNB hamwe na batayo y'ingabo za FRDC baragenzura kuri ubu ibice byinshi bikurikira. Bafite ubugenzuzi busesuye ku musozi witwa Murunde ufatwa nk'uyu musozi w'ingenzi muri ibi bikorwa bidasanzwe kuko izasarambwe niho zagiye zikoresha zigaba ibitero ndetse zikaba zaragiye
barukoresha mu bijyanye na logistique. Hari kandi centre ya Rugezi kuri ubu nayo ivugwa ko igice kimwe kiri kugenzurwa na FDNP n'ubwo izasarambwe ndetse na twirwaneho bakiri hafi muri ibi bice. Mu yandi makuru aravuga ko korodoro yitwa Gasiro Minembwe kuri ubu rero nayo isa nawe yamaze kuba yafungwa muri imirwano yabaye kuva ku wa gatatu kugeza magingo aya. Biravuga ko FDNP yabashije kuba yakigarura imbunda zirindwi zo mu bwoko bwa AK-47, imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa PKM ndetse na cartouche zirenga 1000 z'amoko atandukanye, radiyo enye za communication y'imbere mu gisirikare, imyambaro ya gisirikare irenga 20, imitwe ya grenade 10, carte cartographe n'imbunda z'abanzi. Biravuga ko rero izo operation zose ziri kuyoborwa na Corneli, n'umwe mu bashinzwe imiyoborere y'imirwano mu bice bya Kisaro ndetse na Kabanja, akaba ari umusirikare wagiye umenyekana mu ntambara zikomeye, dore ko igisirikare cy'u Burundi cyamuzanye avuye muri gihugu cya Somalia. Hari kandi Lieutenant ufite ipeti ridasanzwe muri FARDC wayoboye ingabo zaturutse yitwa Kipupu agabitero muri Burundi, ibyaje kuba insinzi ikomeye. Kandi Majoro uyu ni wa FDNP nawe akaba yayoboye escouade ya barriere de barrage mu mihanda ya Rugezi ndetse na Rurenge, ibyatanze umusaruro. Ku munsi wo kuwa gatanu biraza kugaragara ko ituze rishobora kuza kugaragara kuko bitangazwa ko izasabwe zigiye inyuma cyane. Ku munsi wo ku itariki ya gatandatu Myandagaro 2025 bikaba rero byaragaragaye ko ari umunsi w'amateka mu ntambara ikomeye yabereye mu misozi y'Umurenge, aho izasarambwe na twirwaneho bari bamaze iminsi 3 bigarurira agace kanini ka Minembwe, ariko igitutu cyatewe n'ibitero by'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC byarangiye ibikoresho byabo bidashoboye kugera imbere. Amakuru ya strategique zabo yagiye ahagarikwa bitewe nuko izasarambwe bikuvugwa ko rifite ikoranabuhanga ritari gukora neza muri iyi minsi. Biravuga ko hari imyanya ya control yagiye isubira mu bugenzuzi bwa leta. Hari imiryango itabara imbabare NGO yatangiye gutanga inkunga mu bice bigenzurwa na leta, bitewe nuko abaturage bari muri bice bitangazwa ko babayeho nabi ndetse bamwe badafite ibikenerwa za buri munsi. Ibitero byari bimaze igihe bitariho kuko bizayirukaga mu kwezi kwa kane mu bice bitandukanye mu misozi y'Umurenge, hagaragaye guhungabana gukomeye ndetse byaturutse kugwangana gukomeye hagati y'inyeshyamba ndetse na leta isasanamwe ndetse na twirwaneho. Ariko uyu munsi baravuga ko ndetse bagenda bagaragaza ko bagabwe ibitero bidasanzwe. Uko biri kose ibitero ntibirarangira kuko amakuru agera mu itangazamakuru aravuga ko izasarambwe zatangiye kongera guhuriza hamwe abarwanyi mu misozi ya Gatumba na Musango, aho bishobora kuzategura ibizwi nka contre-offensive. Gusa kugeza ubu ubushobozi bwo kubona ibikoresho biracyari hasi ku ruhande rwabo kubera gufungwa k'umuhanda wa logistique n'inkunga yazanwaga n'amahanga. Kugeza ubu kandi biragenda bigaragara ko ibikorwa byose bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Hagati aho rero ibintu byahinduye isura ku ruhando mpuzamahanga, ishyamba ntirikiri rya rindi, ingamba zikomeye zamaze gufatwa. Ibi ndabivuga nshingiye ku igenekerezo rya gatandatu Myandagaro 2025 ubwo Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prévost yatangaje ubutumwa bukomeye anyuze ku rubuga rwa X, aho yavuze ko yakiriye inkuru y'ubwicanyi bukabije bushinjwa izasarambwe muri Kivu y'Amajyaruguru, abigaragaza nk'igikorwa kidasanzwe kiri kugenda gikorwa. Yagize ati nababajwe cyane n'ubwicanyi bucya bwakorewe abasivili 300 barimo abana 20, bikaba rero ibishinjwa izasarambwe. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yashyizwe ahagaragara mu ndwi iheze iravuga ko hagati y'igenekerezo rya 9 na 21 Mukakaro 2025 nibura abasivili 319 biciwe mu bice bitandukanye bya territoire ya Rucuru. Ubu bwicanyi bwiswe massacre en grand enchère nibwo bunini bwabaye kuva umutwe w'izasarambwe wakongera gutangiza imirwano mu mpera za 2021. Raporo iravuga ko izasarambwe zisimburanye ibitero mu duce twitwa Kinyandonyi, Bukoma n'Abambo, aho yagiye yinjira igakora execution sommaire ku baturage b'abahinzi. Abasivili 319 barimo abagore 48 n'abana 19, benshi muri bo bakaba barishwe. Bikaba rero ari ibintu biteye agahinda. Minisitiri Maxime Prévost yakomeje agira ati n'ibyaha
bitakihanganirwa bidakwiye guhera bidahanwe. Ibi rero byerekana ko Ububiligi bushyigikiye ko hakorwa enquête internationale indépendante kugira ngo hamenyekane ababigizwemo uruhare hifashishwa inzego mpuzamahanga n'iza leta ya Kongo. Iri jambo riragaragaza igitutu kirimo kwiyongera ku rwego mpuzamahanga. Ibihugu byinshi bisaba ko bakurikirana principe de responsabilité de partager, aho uburenganzira bwa muntu busumba icyemezo cya leta n'ibihugu mu gihe itabashije kurenga kuri ibi. Vokatoka, umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu, yavuze ko ibyabaye muri Rucura ari ibikorwa byibasira Opération Civile de Franco de Ribere ndetse n'ibitero by'isasarambwe n'ibitwi yirwanya harimo Wazalendo biteye inkeke kubera bibangamiye amahoro n'umutekano. Vokatoka yagize ati turasaba impande zose guhagarika ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu no kwirinda gusubira inyuma mu bikorwa bishaka guhungabanya umutekano. Mu butumwa yagejeje cy'Abongereza, Bertrand Bisimwa, perezida w'izasarambwe yakanye yivuye inyuma ibyo birego, avuga ko ari compagnie de disinformation orchestrée par l'ennemi de la paix. Avuga ko ingabo zabo zirwana mu buryo bwa defensive regime kubera ibitero bya FARDC bihagarariwe n'imitwe itandukanye ikorana na leta ya Kongo. Ububiligi nk'igihugu gifitanye amateka maremare na leta ya Kongo kiri gukora ibishoboka byose diplomasi publique kugira ngo gitere igitutu izasarambwe n'abagishyigikiye ndetse nabo bavuga ko bakorana nazo. Hari ibimenyetso bigaragara ko hakomeje ibiganiro hagati ya Brussels, Paris ndetse na New York kugira ngo harebwe uko ibintu bizagenda muri session extraordinaire n'inama y'umutekano ya Loni kuri iki kibazo yagiye iterana. Ibikorwa byose bijyanye n'ihuriro ry'igihugu byateye imbere G7, aho hari gutegurwa inyandiko ya declaration commune isaba ihagarikwa ry'imvururu ndetse nuko ubutabera bwaba butangiye kugira ngo amahoro yongere agaruke. Raporo ya Loni ntiyagarukiye kuri kuzasaranga gusa, yanavuze ko ADF Allied Democratic Force Codeco Coopérative pour le Développement du Congo nayo ikomeje gukora crime contre l'humanité. ADF ishinjwa kwica abantu barenga 70 mu gace kitwa Pika Maobo mu rusengero ruri ahitwa Komanda mu ntara ya Ituri. Ibi byerekana ko ikibazo cy'umutekano muri Kongo kirenze izasarambwe gusa, ahubwo ni ikibazo rusange cy'imitwe yitwaje intwaro igizwe na bamwe mu baturage bahoze mu gisirikare, abandi ari abarwanyi b'udutsiko dutandukanye. Ibihugu bitandukanye birimo Ubufaransa, Ubudage, Sweden ndetse na Canada biri kwerekana impungenge z'uko intambara ishobora kugira ingaruka kuri sécurité régionale. Ibi bihugu birimo gusaba ko hafatwa mesure consécutive zirimo ko bamwe mu bayobozi b'izasarambwe ndetse n'abayobozi ba FARDC bashinjwa kwihuza n'iyi mitwe bagomba gukurikiranwa mu buryo bwa diplomasi preventive. Hari igitekerezo cyo kohereza mission exploratoire y'abakozi ba Loni ndetse n'abahuza mpuzamahanga kugira ngo harebwe uko amasezerano y'u Rwanda n'ayi Nairobi yakongera gushyirwa mu bikorwa. Mu gihe ibirego bikomeje kwiyongera, izasarambwe ku rundi ruhande rw'uyu mutwe rwo rukomeje kuvuga ko ari ibinyoma, nyamara ubukana bw'ibitero, imibare y'abasivili bicwa n'ukuntu ibibazo birimo kugenda bikurura ndetse binafatira intera ibihugu bikomeye, imiryango mpuzamahanga n'ibyegereye akarere birasabwa kwihutira gushyira mu bikorwa uburyo buzwi nka initiative consacrée bagashaka umuti urambye kandi utavangiye wa politike muri ibi bice. Leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikomeje guhura n'ingorane zikomeye zijyanye n'umutekano muke, kuko kugeza ubu byagiye bigaragara ndetse binibonekeza ko ibibazo bikomeye bigenda bigaragara. Mu gihe rero andi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho ni uko ku itariki ya 8 hagombaga kuba itariki y'intangiriro y'imishyikirano nyirizina hagati ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'umutwe w'izasarambwe. Byari biteganyijwe ko bibera i Doha muri Qatar. Ibiganiro bikurikiye amasezerano y'ibanze Declaration de Principal yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 27 Myandagaro 2025. Gusa kugeza ku mugoroba ku wa 4 intumwa z'impande zombi ntizari ziragera i Doha. Ibintu byashyize mu kaga isura y'ibiganiro ndetse bamwe bavuga ko
bitazagenda neza. Mu rwego rw'ubuhuza bw'ibihugu cya Katari hari icyizere ko aya masezerano y'ibanze azasubukurwa kugira ngo habeho uburyo bwizewe bwo kugarura amahoro arambye mu buseruko bwa Kongo. Muri ayo masezerano harimo ingamba z'ubwubahane bw'ibanze, mesures de confidentiel zirimo kurekurana kw'abandi bafashwe impiri ku mpande kuri buri ruhande. Byari biteganyijwe ko izi ngamba zizashyirwa mu bikorwa bitarenze ku itariki ya 29 Mukakaro 2025, nyamara kugeza ubu ntabwo izi ngamba zagezweho. Ibizatumye icyizere ku biganiro bigenda bigura intege, mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera ku ruhando mpuzamahanga. Leta ya Katari binyuze muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatangaje ko impande zombi zikomeje kugirana ibiganiro binyuze ku bufasha bw'ubuhuza bwa Katari hagamijwe gushyira mu bikorwa ingingo zose ziri mu masezerano y'ibanze. Muri iryo tangazo Katari yagaragaje ko impande zombi zikomeje kunoza amasezerano ajyanye no kurekura imfungwa kuri ruhande, harimo no gushyiraho uburyo bugenzurwa n'umuryango mpuzamahanga ubutabera n'imibanire Comité International de la Croix Rouge kugira ngo habeho irekurwa ry'abafungwa. Gusa Katari bikorwa bimaze kurenza igihe byari biteganyirijwe, ariko bakavuga ko harimo kugenda habaho intambwe zitandukanye zigaragaza uko ibintu bizagenda. Impinduka mu bwitange bwa guverinoma ya Kongo ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara bikaba bishyira mu bikorwa ingingo zibanze biragenda bibangamira icyizere cyari cyarubatswe ku masezerano ya Doha. Muri politike mpuzamahanga ibyitwa maneke do volonté politique, gushyira imbere ubushake bwa politike, bikaba rero byangiza isura y'ibihugu imbere y'abandi bafatanyabikorwa. Mu rwego rwa diplomasi de crise, Katari cyagerageza gutanga umwanya wo kugaragaza icyizere hagati y'impande zombi. Iyi diplomasi ikaba ishingiye ku kuba umuhuza hagati y'impande zifitanye amakimbirane ashingiye ku biganiro aho gukoresha igitutu mu ndimi za diplomasi. Ibi bikaba bitwa dialogue inclusive, bivuze ko impande zose zibangikanye ku biganiro hatabayeho uburiganya bishobora gukorwa. Mu ngingo y'imishyikirano inshingiro yaryo ni mesures de confiance cyangwa se ingamba zubakiye ku cyizere. Aha niho ikibazo gikomeye gishingiye. Leta ya Kongo yari yemeye ko izarekura imbohe zizasarambwe, mu gihe izasarambwe nazo zemeye kurekura abo zafashe. Bikaba byari bifite akamaro ko gutegura icyiciro gikomeye cy'imishyikirano yateganyijwe gutangira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2025. Icyakora kugeza ubu ntabo bararekurwa ku mpande zombi mu buryo bwemewe. Umutwe w'izasarambwe wagaragaje ko udashobora kuva i Doha udafite icyizere cy'uko leta ya Kinshasa ufite ubushake bwo gukemura ibiri kuba. Turebye rero ibitangazwa ku ruhande rw'izasarambwe, amakuru dufite kandi yizewe aragira ati: ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ryasobanuye ko ritohereje intumwa i Doha kuko leta ya Katari itararyoherereza ubutumire. Tariki ya 19 z'ukwezi gushize 2025, AFC na leta ya Kongo bashyize umukono ku mamaganisha ku masezerano y'amahoro. Impande zombi zumvikanye rero ko zigomba kubahiriza izo zumvikanye. Bisimwa yatangaje ko leta ya Kongo itigeze yubahiriza ingingo y'ihagarikwa ry'imirwano kuko ingabo zayo n'iz'u Burundi babagabyeho ibitero mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Yagaragaje ko ibi bitero bishimangira ko leta iri mu mikino kandi ko mu gihe AFC izagenda isubiza bidakwiye kwitwa ko ari kurenga ku ngingo zo guhagarika imirwano. Yagize ati: Kinshasa igomba guhagarika imikino turamutse tudafashe icyemezo cyo gusubiza ibi bitero. Ntibiba bikwiye kuvugwa ko twarenze ku guhagarikwa ry'imirwano. Kwihangana biriho biragaragara. Kinshasa nikomeze iyi mikino tuzirwanaho kandi bazi uko dushobora kwirwanaho. AFC yatangaje ko leta itararekura imfungwa 700 zirimo abanyamuryango b'ihuriro n'abakekwaho gukorana naryo. Ishimangira ko kutubahiriza aya mahame bishobora kudindiza ibiganiro by'Doha. Ibi rero ni nabyo kuri ubu bikomeje kugenda byibonekeza ku ruhando mpuzamahanga. Banywanyi no kudusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo gikomeye cyo ndetse abone biyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha
ngaha Fyonda sabone dukomeze kubana 5 kwa 5 amakuru yibanda cyane kuri politiki, umutekano, ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ndetse n'abagezweho mu makungu. Astra Vista.